Wow, menuli anti poinim ko kusanet kay sakal tungata ulukay ang way pagkunan ponte nagbuyak po toror karya isak ranwat nialam November isak 8 paran counter ya gitu isak 5 ranwat wiyaran kayu an buyak po toror wat dalam kakan katla motail ayman patungan pagitaran wan paron peres ang kakulian tayo diyo lolo an tungata uyak po Kailangan ko speaker. Kita sawastan wanan kuburay ban parawan sansa. O kot samat sobiti labalap. Kadang kapagata may koros niyar kadang masin te. Asong kan koros dawiyaw te ben samba niyata. Niyar kadang kapagata ramas toror sang kapagat koros. Pagkakatan kita na sen pueleo wa malamaliyang angin tawasar o ramas biata biala ramas kalanan ni rumayang samat kodla pala bisa bolmar planan komaur o tron sambao ap medal on tagatukot kit pugat siyang paiki o bertar mesang ranwat kapkap ngamaromoy bisa bolmar limba parwat masyudugin wakla maing samat ko tabalap pagili-gili ko kaporabor ng pain katskiyang kid sanpa wiwat o ni pain ko kusanad sa pilkaping kiyang ropagi yad pantawla ng togan ranwat kupuramoy enggak bawsa na naman kid yang yakubur tororwat lawabanim sakla o piliyang naman kid kamu ijangat kelo kaporabor wasa koros asu koros di mana koros seperti sekerair kapeng opa kami kat koros di moran sabul mari ros awat kaun sondor son komo son chom lapalap Jesus Christ kalangan senator ko November 1 paron peres kuiki law-lawan recangata sabul materi uya kupuran ranwat dan pola sa chief clerk kong roll call Senator Absalom Abram, Aye. Senator Kikuabis Jr., Senator Sakartui, hey Senator Ricky Carl, amen Senator Sonse A. Edgar, Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie J. Edwin, Senator Pacheco L. Irons, amen Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfredson Latorre, Senator Benny L. Laten, nine Senator Edgar W. Liganet, Senator Candice Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, amen Senator Makari Miguel, Senator Sheldon G. Net, yet ngay may Senator Nelper A. Perez, amen Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitro I. Simina, Amen. Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Aye. Mr. Speaker, members excellent present. Chancel mag-treasury sa bulman ko koro mag-treasury kak sa pahal takadlanan sa pamatay uya kupur traiban komal tisanan uya kupur o niwewe pene traiban sa ngata lakap dalam beliau kat pene lakap pwede karabawo ay men patrowan sa pamatay uya kupur area amon iban patrowan kaimsya kaimen kataman kiyang traitan miya sa pamatay leadership morin tahu ya kupuran rangut dan bagi Thailand kat tanan mulai Thailand langan. Harap